Teman-teman, sekarang kita mau naik kuda. Kalau bisa naik kuda, naik aja. Pegangin aja. Pegangin ini. Adek. Pegangan. Pegangan sini. Udah pegangannya begini sendiri. Gak takut teman-teman. Jangan gerak-gerak. Ini gimana nih? Duduk sini, tengah sini. Yang besok duit langsung deposit ya. Mau kepake. Oh iya, besok Senin ya. Besok Minggu. Iya, Senin depan.
sana, magsur sana.